imechoose kuwa marafiki wale wa kujitolea kwa sababu ya Ayubu. Angalia, hawa marafiki wanafunga safari, wanatoka katika nchi tofauti, wanakuja katika boma la mtumishi wa Mungu Ayubu, wanakaa pale kwa siku 7 usiku na mchana wakikesha na Ayubu. Kwanza Biblia inasema kwamba hata hawakuongea na Ayubu. Nimekuja kukumbuka, nilikuwa napata conviction ya kwamba hata hawa ndio walioomba Mungu akaona kilio cha Ayubu, akaangalia akajua ya kwamba kama wanasema kwamba walikaa tu pahali wakaanza kuomboleza na kumuomba Mungu, na kuja kupata in a new revelation ya kwamba hawa ndio waliofanya Mungu akaweza kujibu maombi ya Ayubu kwa kumrejeshea vyote ambavyo shetani alikuwa amechukua. Maana gani? Mungu aliangalia hizi mioyo, Mungu aliangalia distance ambayo walikuwa wametoka kwa sababu ya kukuja kuomboleza na Ayubu, akajua ya kwamba kumbe Ayubu ni mtu wa watu, kumbe Ayubu ni mtumishi ambaye ninaweza kumwamini na mali zangu, kumbe Ayubu ni mtu ambaye anaweza tembea huku nje na kuhubiria watu neno la Mungu na wakasikie. Wewe mtumishi wa Mungu unayesikia sauti yangu mchana wa leo, wewe Mungu anaweza kuaminia. Uko na watu ambao wanaweza simama na wewe, uko na watu ambao wanaweza simama na wewe na kuomba na wewe, ama uko tu na umati ambao hauwezi kusaidia, uko tu na watu ambao hata hawawezi simama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Uko tu na watu ambao hata hawakuombei, una struggle tu kuomba, lakini uko na washirika ambao hawawezi kusaidia. Angalia katika maisha ya Ayubu, kunapatikana tu watu 3 kwa sababu ya kusimama na Ayubu, kwa sababu ya kuomba na Ayubu. Hii wakati watoto wa Ayubu wamekufa, hii wakati mke wa Ayubu amemkana Ayubu, amemwambia kana Mungu ufe. Lakini acha nikushangaze, kulipopatikana hawa marafiki 3 na wakasimama na Ayubu katika maombi, Mungu alifanya milipuko katika maisha ya Ayubu. Wewe mpendwa ambaye unapitia katika challenges, angalia katika zile challenges ambazo uko nazo, marafiki ambao uko nao ni wale wa kukuchekelea, marafiki ambao uko nao ni marafiki wale wa kusema ya kwamba tunataka tuone. Marafiki ambao uko nao ni marafiki aina gani? Wewe ambaye unapitia